It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni, bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni, bamba sengiyavala. Cela ukukhuluma nawe namhlanje ivesi elilodwa njengaphambi kokuqala iweekend yakho namhlanje ekseni. Amahubo 23 ivesi elilodwa uverse 1. UJehova ungumalusi wami angikweswela. Cela ukukhuluma ngalento namhlanje ekseni abantu abasha baseNingizimu Afrika, abantu abasha base KZN ukuthi uJehova ungumalusi wami. Amazwi lawa akhulunywa uDavide siyamazi ukuthi bewumfanyana obhala amahubo amaningi encwadini yamahubo. Simthola kumahubo 23 ekhuluma into engajwayelekile uthi uJehova ungumalusi wami, uthi angikweswela. Uyena akamalusayo. Ngamanye amagama uDavide uthi ayikho into engikwazi ukuzenzela mina ngokwami, kodwa yonke into engiyenzayo ngiyenza ngoba kukhona umuntu ongalusayo. Ngamanye amagama uthi uDavide ngilokho ngiyikhona ngenxa ukuthi khona umuntu obengilusile, ngilokho ngiyikho ngoba kukhona umelusi obengilusa. Namhlanje ekseni kwathi ngikhulume nabantu abasha baseNingizimu Afrika ukuthi ezintweni zenke ubungayifuna ungeke ngizisiqinisekiso sokuthi unaye umelusi omuhle okuba uyena okwalusayo. Abanye abantu bamila baphumelela babanjiwe izinto eziningi, ababanjiwe ukuthi abaqualify, babanjiwe ukuthi nje umelusi akekho. Umelusi kubani umelusi? uNkulunkulu wethu esemkhonzayo yena yedwa nguye kwazi kuba umelusi, uyena kwazi ukuholela emadleleni ahlaza. Abanye izinto zabo ayivaliwe ukuthi banamanzi amnyama, zivalo ukuthi nje umelusi omuhle abanaye. Kanti make wamthola umelusi omuhle, uyena okuvulela iminyango, ungena nala khona okuthiwa kungenwa khona, avule neminyango bengafanele kuvulekele ngenxa ukuthi usunomelusi omuhle. Ngoba umsebenzi kamelusi uyohamba phambili yokuvulela iminyango akuyise emadleleni aluhlaza. Umsebenzi kamalusi ukubheka ukuthi lo ngingamisa kuphi namhlanje, ikuphi le ngamfaka khona, bese kuvulela indawo nawe ubungayitshela ukuthi ungangena khona. Into obuyidinga akusizona izinto eziningi, budinga nje ukuthi ube nomelusi, bese kuba uyena oqondisa inyawo zakho abe kukhanya endleleni yakho. Udinga umelusi kuphela. Lezi ingeme zoyikhalayo angeke isuswe imali, kodwa sidinga umelusi omuhle kube uye ozokususa ingembezi zakho. Into engithanda ngomelusi omuhle, make wafika upholisa amanxeba asenhlizweni, apholise nokukhala okusemoyeni wakho. Into obuyidinga ubudinga ukuthi ube nomelusi, bese yakwelusa, bese yakwelapha. Abantu abakwazi ukwelapha inhliziyo yakho, abantu abekwazi ukulapha umphefumulo wakho, kodwa umuntu onamandla ukwelapha inhliziyo yakho nengqondo yakho nomphefumulo wakho umelusi omuhle. Namhlanje ekseni, ladies and gentlemen, allow me to introduce umelusi omuhle, uJesu Kristu igama lakhe, owafa esiphambanweni ngenxa yeziphambeko zezwe, wafa okwindaweni yabantu abonile ukuze thina sithole lo melusi omuhle. Lo melusi omuhle ke kanendaba ukuthi uqalephi nokuthi usudlulephi, akanendaba ukuthi abantu bakwazi ngani, akanendaba nokuthi izolo lakho linjani, as long as wathatha i-decision yokuthi namhlanje ngiyamenza abe umelusi wempilo yami, uthatha over. Akakubuza ukuthi ubuwenzani, uthi woza unjalo, athi ku-Isaya wozani izono zenu zibomvu kobubende bese niyayihlanda zimbe njengoboya bezimvu. Nangumelusi ekseni, ubungamthatha lo melusi bethethola inkinga zakho, uthi wozani kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiyakuniphumuza. Uthela ki ijoka lilula. Khona abantu namhlanje ekseni akusavuke nasekseni ngoba kukhona ijoka abalithwele, kodwa nangu ekseni umelusi omuhle ufuna ukutholela inkinga zakho nosizo lwakho. Ubungeza kuye namhlanje ekseni akuthwale abe nawe kuze kube sekupheleni. Nangu umelusi omuhle ekseni. Igama lami nguPhumlani Nkwanyana UJehova. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.